हरकुथुको नक ताला सबायै मानिखनि खगwi twlang sikok pati umpatika phas halni horo Bishramganjni Fire Service ni ulta bukak Amtoli ADC village ni office complex o village organization eba kamini self help group ni berogni habanok ni gobangma nangmani manikni khogwi twlang sikok rok abro karibo can plastic pipe tai rod rok bahinyo lag rangmari ni manik khogwi twlang phas halni phugo Amtoli village ni GRS Milon Deborma objo phaike tin thunberera cha salo Amtoli village ni GRS Milon Deborma objo Hake of Khogwi Mani Nukha Tai Logino Board Village ni Secretary Onomika Das Tai Mothani Adong Mira Deborma Sorono Ini of Kumar Keno Bishramganjni Police Hayo Tai Bishramganjni Police Pathi Hayo Tai Sekango Hake Sikok Khogwi ko Tem Sekretary Gabaro Office ni Bamai Priyo Boundary Tai Gate Kering Bani Omani Kontakatne Ozagabo ang dini phungo phaipuro ani sebi abo khaitongo erpor hotot ke yang nai mani BO office tala sabaijak Amtoli ADC village sinmongkha Sorila mandi bile block sibajolo tirpurani andaro engkau jaga tala bokokjak sikok rok mani khogwi sini kobongma manwi prai 1.5 lakh ni jinis khoka chair table nino jaga pipe rok tongo yabar khogwi cement rok tongo yabar khogwi ni sintabo orom berai obong dong এই Bishramganjni থানা আইছে নি Bishramganjni থানা বফাইকা আংকে অরনি জিআরএস Amtoli ADC village ni ani bu Milon Deborma sini oromia obo sikok thaine pura mane sini kaisa office BO office mane twlang thangbaikha chair tongo motamuti gangmano 20 tani kitchen ko tolawo hingke ta chair table tongo sini obo fan tongo mane pura oro mane jeta BO office sing tong nangmani obo paijak fan chair table ko mo haika angka obo joton talang thangbaikha mia Khongoi ko sini odara phaine no phaine tala sabai jakta ko hongke sunu khobor ban pori sing phaine peka police thangka thana thangka engke phaine borong nai peka angke sini tabu mo hai condition wi dong ta sikok rok mi balai khana kan ko tu boundary rok bukuroi ate rokta ani bumke mira Deborma ang আমার নাম পিপাসা দেব আনি বুমং পিপাসা দেববর্মা আং ভিলেজ অর্গানাইজেশন ni kaisa সদস্য Ibu Gita Deborma ang kaisa Amtoli village ni SC Guru ni ICRP